targeting maths learning. That includes new assessment of understanding in Year 5 of times tables and division. Prime Minister Chris Luxon says the government's been arrowing in on wasteful spending. There's been quite a good program of work actually in education about identifying back office savings and then getting it forward deployed into the teachers. A coroner's looking into the 2019 death of a Russian-born gun and Nazi fanatic, suspected to be self-inflicted. He supported the Christchurch terrorist. Artemy Vladimirovich Dubovsky, known as Troy, died in his car after a standoff with police in March of 2019, 2 weeks after the mosque attacks. Jamie Cunningham has more. Police had raided the 54-year-old's home the day before, finding firearms, extremist material and Nazi uniforms. Coroner Heather McKenzie will look into the circumstances and any recommendations needed to prevent similar deaths. A lack of money could hamper Ebola contact tracing, letting an outbreak spread in the Democratic Republic of Congo. The World Health Organization's declared a public health emergency of international concern after at least 87 deaths and hundreds of infections. More than 2,000 died from the viral disease between 2018 and 2020. Boston University's Dr. Nahid Badalia says resources are tight. I hear that there are not enough personal protective equipment and cuts that we've seen in global funding, which has funded contact tracers and laboratories, is coming back to haunt us. We need resources fast. 1NZ is investigating mobile outages across the country. Its website says some customers may be having issues making or receiving mobile calls. It's being investigated as a high priority. That's news. In sport, Inform Warriors prop Jackson Ford has failed to win over New South Wales State of Origin coach Laurie Daly. Ford's missed out on an Origin debut, despite being second in the NRL's Dally M medal standings after the conclusion of Magic Round. Daly's also overlooked the man sitting third, Panthers fullback Dylan Edwards, with James Tedesco, who is fourth, earning the number 1 jersey. Both those players deserve to be in the squad, but we can only find a place for one. And Ford's teammates Mitch Barnett and Kurt Capewell have received the nod for the Blues and Maroons, respectively. Just one heat has been possible on the third day of surfing's New Zealand Pro in Raglan. Competition called off due to a lack of surf. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Bounce with that. Bounce with that. Bounce with that. Bounce with that. Bounce, 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 bounce with that. Bounce with that. DJ. Hey, hey.
Samoa, kasilima i vakonu amo.
Le temela wala wati radio Samoa le vang ole Aoauli lewa se antia se fulu mal fitu minuto te neling tula e lua ele de ya Aoauli va tongo fiel de yo la so fua so se fulu mal van ole de masina me lua filu ono be o da to Aouli ele lo fa malanga le yo le to tapa ausili ilunga mo 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 le fa ma no fa tangi le tu ala tolinga ya ti pe le to ma tanga mai le tai ona le la si o le me fo stimuli ma on tu le wa to ba tai le ya Aouli si o le fo link to life fa ele fia na le por la video la Aouli ma Fofogamua e be ona ma sania ya antali to life fa o da tu le se fa popongo to tala mai e tru la langi be ona ta pe ba yel tu ya Miriama la to po Maria no so to ile ma le por la melga i fo faiva ma le fianga yali a to severe si you really to na ono ile fiafi ana nei talo si na bruile fai ngol via so ile fenga yo le sto ma sounding a lot to le ngai leo ta lo nga le fa now ma le te le onisi fo fanga fo i bi ona yai ile fai ngol le via so to le ya tu ya sa ta to le ma futai le stofi ma le spray ya ono onisi fo to ya light ya fa tain le fo le tua o le wata tu toi fei loa i lumo nua e leo tu onu i le riva yaso lo na tolu nei o le masina o me lua fe lo se fulu ma le ono e antonu e leo toi umi fo i stemi o na tātu wanga yatu lea i le asu malo lo na o le asu mo mua o le masina o iuni e pe o na wha tūlanga mai e le asu malo lo o le asu sui fuana o le tupu ya sa lesa le tolu e le foi o le a wha maruina i tātou i tutonu o New Zealand ya toa foi ma au se tania ya ole vai so fo le da ole fai ele so malo lope ole ai ya so malo lo e lo tanto utro i Samoa e pe ona fa tia mai e por klame ole sisinga fu ole dicto sanga i tono le tanto utro le mai to wina e pe mo la vonai a matele sto nai ya ona fa solo i foila ia le aso sai fai nga lotu e va solo tu ile aso fu o le aso lulu ya le ole a fa nga solo ile tele o polo kala me o ta breina e lo tanto fai nga malo a wan fa ma tuina o le ondo fu mal fa tu sanga jalo ona tu to tasi o lo tanto malo Samoa mai pulenga New Zealand na tu sanga ua tua na yatu ya o se va ngana ile lumana i leo toi mamau te tonu o le tātou tunu nei o le sila. Ba talo whantu i fo le rivaing o le Aoauli le pa ia ma le malo o le tātou tō i Samoa o le nai māua mai le tātou tautua i lunga o le tātou ala leo o le tasi ono tesi ma le tasi whamo e pe o le iei tonu Samoa o le tala fia pe o nau whaalonga mai iei i le tae ao na li la i le tautua le sunga le au ia ta vai ma le fionga iang al malman o le dawa toi fa fo i si ale malo si anga o le tātou pou fa salalau o le iei nai Henderson o dawa toi an fa solo anto o le tātou ala leo i to tonu o lau ta vale ia ma lau lei tio fo i le fale ia po lau lei tio fo i o nei alu le maa ia fa tai ma lo le o sai ma lo fo i le lava papati se pangale me o le o se menga se pe pa o le fane e bi ke fa longo foi le wa ma kanga e kala ngoa o ia te oi la ki foi la le tupu me o ngaruenga ia sa fa ya o le o la ka ko Facebook ma ka ko a fo YouTube ya mi se lungo le tanto wala o penga te fa lang o le radio Samoa.co.nz ana va bela e pe mai le po o le ai me nei fa teknolosi fa di on po ia o tele mai lo po fe wo ia la usa valinga o le nei masino me ia pe wa ele ko ngo for faninga nga mar malama ia e alu e ka fa o yor ka ulanga fa ka e alu e ki el pas pe va pe na tele fringa wenga o da wa e pension o da wa mano lo mata tali foi la usele le mawan tu le alu va yaso male foi lu va yaso ia ka ilo ia o le mepi to silina o na tau o le ale ko ye si o le a ko komum i le pe to le tanto wala leo ka ko fa tai ai ia le au fainga wenga le sa suia ka ko po ia mai le tele o te sanga wo to ia tu ia o le dawo ye le si me fo o le dawo ye le termine ia ta sia o le ale to ye se fa le to no le to tu la mai ia o tanto sa valia le nei fo ia masina o me pe o le tanto ye ni o le no fa no nei tu la vai lunga i o lo fa pe mai tanto telefoni i foto ama vai atu o le termine i o lo o pe fa solo ato
ia le afoi ia le One New Zealand Network ia po le afoi o le company le sa fa ingoina o le Vodafone i te tonu o New Zealand nei o lo o whaia la suenga i le teimi nei a le company po le ale mena la ina pē mai ia le tele o ana telefoni ia po ana pou foi o le mawhaiona whaonga ina i telefoni a le One New Zealand mai le afol se fulu ma le lua i le Aoauli nei ia ma o le whapea mai le whaamtalanga ua whiwistanga te tautavili ia ele ai ma se mea e ola voi lele o ke fo ia o lo ta ua mai ai le vaenga le o le penga te whai langi e tau o le down detector o lo whapea mai ai le whaatupula ia o le whai numero tangata o lo o iai le wha le tonu le o mawhaiona fulu foi lele ia le afo ia le lātou wala au le teimi nei ia mai o lo whapea mai ai ia o le sa wha o wina le lātou langa i leanga ia tūlei tūlai tasi i le Aoauli nei o le tala le o lo whapea mai a whai o lo o le mawhaiona whai lau wala au pe le mawhai fo na alu lau text tango i toi restart lau telefoni e ta sila fia o le singa me le makua au ki ngi ka ko kelfo me sa tātou e le mana malamate i vaenga o me nei o telefoni fia avea wha nei o na po e le te e te tau ai o na update pe wha fau por kalame nei tono le telefoni ai ele i loa la fai o lona winga o le ama kwa i si lau ai lava malau telefoni ai telefoni fia avea o le menta uala tauna fai le whana se waka fiu voi le waka fiu e kau whai ke fongi le e pe mfina e so soni mai awa ale fai le mena o lona winga ku sai kia ia o kwai o ia le o mai le masino me ia le tulanga foi le o update so me now telefoni fa va i le fo i ta ma tu lo va luanga luenga o lo fai le One New Zealand man le company foi le Kamalo Elon Musk le ka ko sa ke foi e fewa le me fai ona e fonga ina le telefoni i le va matua i so se mena va e tanga i tono ni sila e u yang kau slo le kiki ia ai o le turanga na o lo fa ngai dai le fo i tua ma le fo i au nanga le au nanga le u fa goina o le Starlink le fo mo fa yon fa ngai na e ni so le tanto u tru i Samoa i le rivaita fa me o le makua sa lava ia o le alu le lanto internet i fo i le ne ia vaita ia a fa yo ele ve i le tanto langa toi fa ola lau telefon fai e le se swinga ia wala au yo ile One New Zealand ile fearful kas o ile ile or kas pe ia fik ia nga wala wai lunga na ia elegant ile o le fai unga le vea so le same vai today le na Taliban lo ile ayo Brisbane Australia ile fa nga salonga le ta longa malava ale jam sanga le NRL ia Charles yo le dansa mo so wa no e te mai mo ma e silsila fo yai a wa o le tonu unga o le tam sanga lea o le whainga filinga lea whaia o ngā mapulenga o awelua o le au lea a New South Wales o lo whaia o ngā meile li o Larry Daly ma le au Queensland le au le Maroons o lo whaia o ngā li o Billy Slater e pei o na la wha a la wiloa mai le so ia le lisi lea o au o le awha pelea o na ta alo i le talong mobua lea i se aso le nei ia masina ia tālusia o le dawa sauni au e lua ia mai tau telefon i la tau i longa o lo o ta alo le tamusanga le NRL e le o mawhai o na a wai tonu au nei ona o le tele o tamata o lo o whianga i mabanu anga o le tino e pe ona i le li o la Trow le li o Reece Walsh ia ma le tau tele o nisi o lo fa pele ona fa no li hai le ri vai tak bele ngan tel ta longa le la kapiliki ya ai fa pe fo ia le tanto la kapiu ni le fo no fa ia ta longa ma ta ina ile fa un le via so na se ma vai to me ma lu an to ile tempo inga le sunga le ya ta vai ya ma le fionga ya le pepe ta la ilene ya me se usole ya ta tua Bolivia io se le sa le Hurricanes dai sa le dei vai ta e pe ya manka vivi ia o ngā, ia e whaala valele umia e saure ako.
le me le te fa tu le ta alo mai ale hurricanes le vai temini e le on tanga light ai bi o toe o taio le au le makwa ki le nga si lunga ia le ta alo mai le au le hurricanes e le fai mo le venga so le same vai nei ia se game ona ta to wa nga ia tu le ia ia pe o le ase tulanga da ia ta tu talo ngal fai mo le venga so na se I ma vai atu nei. Ja, o lewa se atia luas fun man fitu minuto te ene ia le tula e lua. A fe o lewa tu ma tu mai le divine o leso. O le pulu kalame ni o le Aoauli ma Fofogamua si o le tula e fa. Fa tala fa tu ia te oi. Ya va tala fa tu ia ona pa ia le tua te mam tina ma tua. Le ba lo se le no fa be foi le fa na wa onga. E tar si o nanga I u malawa ila to ila onga. Ile ne ia songa fo le tia ma. Aso le anga. Wana lepe ti
Le toi langi na mai na le frantunga tuai le tia ma awa so leanga le ni vai ngola woli na wa joy luse full fitu mala familu te o le tale o leng tula e tolu tan tolu na udan tolu tan tutala e vai fenua o le Pasifika ma le langi le ni fo ia woli o le asunga fua fa televan tulu so ya DJ Big K ia la wa maleo mika o le wafia fia ile manwalo la na Aouli le Warriors ile mantu Aouli mantu tele antamala vela so naf ya le o le menta wana ye yesu o le Warriors o le tono le Aouli Maroons ile nei fo to sangari mika televan to ile filtuia Evelyn fanto ina Nansen awa ja le mafutomi le divang o le Aouli le ganto fo ile fa fo ina tani male a inga ia misela va vitava le uma matua o le nawa anga ia tu fo i piki le fana wa onga ile timi tu waia onga o le ia so ngofu vai le se me te pakai ia me fa mali uli wa ku yo piki mai le fana wa. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. O tau sa ili se sa molo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Sa ili sea o ngā amata e talawhea ngai mo lau whānau witi. Ai maise I taimita ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se tutongi. I oe e le ai se tutongi. Mo whānau ma le lua I le 5 tausanga. Ta tala le asunga fua I le asu whareile. Iwa I le tae au anga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono wha 5 tolu wha. Lua fituono wha 5 tolu wha. Toa tusi se Fulu Valu Station Road o Tahuhu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Morning, boss. Morning, boss. Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. What can I say? Morning, doctor. Good morning, eh? How's your morning? Check you some. Arorosu para. Hola, boss. Hello, man. How are you, Koro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more ai kai lafo, okay? Okay. I'm a taste to sang on a tattoo Aoauli. Talusi on ngaluenga, masesi ne ilove. Fai mal fai te ngalu mal fai tau tau no fa tasi mai manuia I me uma. I fight with my passing it to my mata. I used to boss if it money me your mata. I want if I mango kolokila no le time sa ope over my lope I le bali o lo mana o. Tikile usope ane I sana lifi. Fo to ya anko pe afisi fi. Ia eli mafoa I laulani si. Ma o tu fa Samoa ale au ingilisi. Let's go. Ta fai fa mano no si topili nei so. Au por fa ai ito Sofia. Au mo ele nei ngalo sa no vi inga. Au tato ta fai fa mano no si topili nei so. Au por fa ai ito Sofia. Au mana
vatu mana fifia Moi Aole fusia ile maso la falo Ole malo si ele se failo Fa malo si tai titi tali si moko Falo ile le ya posa sa uta oto Utu si pasi sa ili e langa luenga Olo ngalu e fuia i lo tutongi Olo sa ili e pole so singa luenga Ele ole tu si pasi a ole tango ta fa maoni Tatele to pole ni ta tu si pasi Tu sa penu tili ta fa palani Ata fa maoni atu le tu nuti me fe au masani Te ea e te e tu e tangi E umane ua ye sir tu umasati ni le ami E manu ye ina lo nei e toi manu ye ina langi Tato Tau fei fa malo lo si Tau pili nei a so Auan fa Ai i tau sa fia Owa ili nei ngalo sana vi inga Tato Tau fei fa malo lo si Tau pili nei a so Auan fa Ai i tau sa fia Mana fifiang Yo, la mai ano Afai ua yo au ono tutongi Sele inonga lui mali fa maoni Fate alau tau langa Ona fai leo fuafuanga Mamana tua Samoa I lau fa somo se fa mamoli Fai lau singa masani male oli Toi titu foi mana vai so ili loli I say yo foi la ile aso tongi Fa'atata fa'uma au fa'ia la mai fui sama songi Au ai te ai u ina ne ia se oli E se tu se aku ai fa'ali mai pa'umoli Mawalola unga luenga ko anga I kakalo Loko mawalalo Au ai ke chiki ai fa'alo Ko anga I fasili ma vavela ua'o Au ai ke papule fua o I se mea Au whainga luenga lai le vale O lai loa mai o le ngai ke pase e unga E se le su enga lo pasingi au Lele I molo pi Lele I whainga lau tax Mai le I mau au pepa A e usu mai e relax Wakakau unga pase me malo I lo pack Sau Pack shit Au e te ta whao Vai oi I tuli lele usu mai tai au Pack shit Au e te ta whao Vai oi I tuli lele usu mai tai au Mai a kile ni eskali E kau I skivi o I whalangi Musika se kamali I le su I whewhiloi Ka me ki sa si u o ki lang E tātou Tau whai whamalo Whamalo lo si Tau pili nei aso Au al wha Ai I tau sa fia Maua I le nei ngalo sana vi inga Tau whai Tātou Tau whai whamalo Whamalo lo si Tau pili nei aso Au al wha Ai I tau sa fia Mana vatu e mana fifiang Whaaita o e seisi Ia e ono sa I teisi O alau lilo tama wala lo A malu I fale malu fafo Au whainga luenga whea lo fani Mata utile naka mupani E amu ile na pule sili Ele so ona fire seisi Se amu ile na pule sili Ele tai fica e seisi Se Fofogamua vania tolo le ringa o le Aoauli na wonto se fulumale yo minute ona tale o le July tolu tautua fa o le radio Samoa le polkalame o le Aoauli Fofogamua le ringa o le Aoauli dei o le asunga fua se fulumale o le rima sino me lua fe lua se fulu maleono o le mana ye lo posipala ngile na sawaili amtali le pese a fa mai pois o mai foi falika con alwenga ngiaso vai se sio ko ila vea makau ko ila no me nga ele ko fia le me nga o le kala ma nga ia fa ma lo si ai ko sawa marka ma muli mulinga
Wa lava ngi ko fa mai se ai kala fo se ko. Au tele mai lo ia. Inisio fa le vengan wenga po fa ye le be ai kala fo. Wa le mo chancho ye ne yo le tu wa ai fia ai kala. Yanga e alu lei or fa le tupe po le finance e fa mai ye la ai kala. Ai a fai ke fia ai kala fu ai fa nga se kupe siska. E ka vunga ku ye lunga masinga ku lui le kiki foi le nga seling. Ya wa nga ile fa nga mangwe fa pengi yo la e se fu se me lo fa nga ka ye le me ka o le afu. O le seling ile sa e na o tu ye. E se la me ka o ai kala. Wa ai kala fu e ka nga ko. E se me foi le me le fa me kala ka me. Sia mia sa wa, mia sa fuka la ngale, umal le masinga, umar kausanga lu kausa. Ke fiu e ko kulira ku penga wa alu male ako. Ai venga le ka ki akai ngi vai ngolau. Ni wale ele to ma vuia so to tong. Onisi o tanto company, amrisi fo pi sinis. Ya ai pe ko fia fun kanga ki ai kala fu. Ele ngi vai ka. Ai tala fu se mea nga. E fa ya kula kala ya ki oi. O orga kalik wai ele ko kusa umas ya mai le tutu sa mo foi malo si utangata ai kala fu o ngol fainga se fa ka wilele ye po se mana o nga u fa tope mai ai wale lava la fa so o le mele le nga ya le nga ai kala ai fa pe ki ai kala fu o ngolo fisi yo fu ingiskan o mela nga ka o le makwa fa le ko ngwa o la pa ki ngi vai ka aua e ki ai kana fu o ngoro fia ka va mero fisio ia e ai kana fu o ngola yele me ka wonga fa nga yele seli o le big milleri ia o le fa le tonu le tato tama ainga ai inisio fa mo nga le fa mawina tanga tai soi fu mai o tanga tai mali liu tanga tai fai mai tono New Zealand ia mo tanga tai e tu New Zealand mo tono mau ai misela Australia o lo fa pe mai o lo o tupu pea ia le au fa inga o tangata anu o New Zealand e pe la ona fa mawina mai le tausanga na se mawai atri o mai le tausanga fa se fulu mon tupu la fa o tangata o le wa fa popo mai tono New Zealand o le ala o lo alu pe lunga le tato 5 miliona mona tupu ia le au fa inga na o tangata New Zealand e le fa pe ana a fa popo mai tangata ia o nga ko ulu mai le i lunga o le langia ka ko kupe ili o le me kia lu sa ili se le ni mal awal e ono mawai le se le ai fa tai fo i nei tru ma tai ya lo fa pele ona fa yo na fa ngai e fe so ni ma ye ma tanga wenga le malo i ainga o le fo ja so fu mai ni pepe fo fu ala le i le lava o lau se le ni lo mawa a fa ye ke le ku lau se le o longo ye le mga miala e o er ko inga so ni le so ni mai le malo i ainga o le a wa u le fa so ai o le me mali e ri a course furu vanu kausa o le femer kula funga kaunga a course furu van ia ona mutta no leo benga o afu wa vingo ka ko se lingi voi ia working for family credits ia male se lingi voi le tausi ele fana pe ava pe o leila no i for furu vanu tausa ngal mantu nga nga furu vanu wa le ko e sa maska ko se lingi nga ayo ia a le kimi voi la nga le mali a le kimi voi la nga o le kama kiki o le ngana kiki mai la ia so la ska mai aia o le makwa ai kele ar ko nga makwa o le menari e tawa ia lo fai vai chenga sole sunga vai o lo le suru vanu ko sa ili sa pa tang o le tawa o le mena le sa ili le pa tang e alu le kama kiki fa tai ile mo le menta o le olanga fai nga wenga ele ngantala ile olanga fainga we ia mana mai o tanto tonu o tanto ai e fingali ngale e viso swani le si le tas ai le or ko nga me voi le nga maua kupe ka fa o mai ai le asfa le skonga e kwa ko lo ku fo fane le sa o te lo ele fa pe nana ye tanto walum fan o le ta wa yo le mele ta o le work experience polo wanu le te fa ta ona e fainga alwe a wai ke vai ola e maua lau sele ya mo mia foi lai na yo ma tu singa fulkar ya
wa ai foi la ngi ki wa kango songa avi se duas furkana ai awangi fa kwang se dimas fukun e benesa mo ale va talvantu Rachel Sifa Malainga Dai Point England Matanto Malewanga Yanto Pikilfana wa onga le rifo I vai ngole Aoauli ya va ya ne fuspa o fa na ultimi tu wan tu ya ma vai po la vala pingsi
Fofogamua liena o le sunga ia mautotasi a suau. E ma le vai le rubber band I Samoa ma le pese yoi. Tolu manu I tile sa filili. E le koe fo I mai lava se siolanto nai toto. Lia lupe o maunu I Brisbane fa me o lo o Palasiti munga. Penny mala male ainga le mautumina I papatoi. Ma lola o le fai o le fai ma lola tawa tai tal tolu. Tato tala mai le Pasifika male la lolang. Maya Miriama la toa poma. Auto
to eseisi la rosa o te surichiai Tangi forever I'll go ilangi atonu tatito efeiloi ise aso oilu manai. Tarfatu le amatanga le nei vai aso I se whaapoponga fōi o talafo le Radio Samoa. Mo moata mai Amerika ma Iran, wa toi lapata ia ne fōi Trump ia Iran, o loo tata pea lava le vai o le wati, au whaatuai pea tala noanga mo le whaamutaina o le taua. Whai mai le BBC wa whaeroe Trump, wa te taua na whaababiranga yo ia Iran, au le iyo o se tūlanga e le ei se vaenga o e tatoe o lātou. Muri tia le BBC, whamtaranga ia Trump na whaia, au sauni e tala no mara pare mio Israelu o Benjamin Netanyahu. Wari putia le au whaasararawa Iran, wa rea mawhaia Amerika o na whaia atu ni tali mautu i a lātou, a me se fo i o a lātou tali na tuwane le fuafuanga na whaatatia atu e Amerika e whaa umai le taua. O le saunoanga Trump na whaia I se teimi wasola, wa whaamanatu ai malana whaamatau I a Iran, a whaia le taunu o na maua samarienga o se maenga tele o tangata le a whasiotia. O Pakistan leo lo sosoani e tū le vāo atunu e rua I a la tala noanga o lo whaia, ai fōringa mai o lo wha wau pēa o na vāvā mamao o la whina ngalo. I Ukraine ma Lucia, ai titi mai peto o tolu tangata na whasiotia lata I Moscow, o na o leo spainga I Ukraine o whaia whaasanga I a Lucia, e siri e le rima se lau drones na whao ngai nai I leo spainga I le pō na pō. Mori patia le ofisa whaasararau o Lucia le Taz, o le oso whainga o pito te rere o whaia ni e Ukraine, I to tonu le tausanga atoa I a Lucia. Pasiotia tangata ina ua awhio lato whale drones, e peo se tina I le whaitua kimki, I le tu I matu I se sifo le rau mua o Lucia. O isi adi e to rua na pasiotia le tu I matu se sae o Lucia, ina ua pa u se drone I lungo o lato whale, e iei maisi ro o maari rua,
Whai mai Rusia 5 drones o le ospa inga rea Ukraine, ai se rau 2 drones na o lātou whanai nei lalo. O ripatia Rusia o ospa inga nei a Ukraine, wa nga isa o atu rawa I wha tu o Moscow, ma wa awhi ai ma se no whanga o le suau. A lo talitari nei rare to a terepe o le ato e tariane fo I Rusia lātou I le ospa inga. I Amerika ma Nigeria, wa sauno mai Donald Trump, o fasiotia e Amerika ma Nigeria se suisi ni o le ISIS, po le stete Isalama, I le whae unga le vaiaso na te nei. Pa mai Trump, o se operation, o matua I whae TTI, le marusi anga o le akulupu. O whaamtananga Trump na whae runga lo pengata whae langi le Truth Social, whae doai, o le suisi ni leo Abu Bilal al-Minuki, o le lona lua leo le taitai le ISIS I le ralorangi atoa, sa ia soani le fuafuaina o spainga e whaia I tangata Amerika e meisa tangata Afrika. E le iau I ai e Trump po o whea tonu na whaatino I le o spainga e na ona ia whaapeane sa whaapeale ua mariu e mawhai o na lafi I Afrika a na te reiroa e telesources po paanga a Amerika o loo lato whaeroa neai ana ngā yoinga o loo whaia. Whaamani ane fo I se so upo mai Nigeria, ia whaamtananga, ma ua whaafitai ai fo I Trump le whainga māloa Nigeria, I le lato ngāru rue whaatasiai ma Amerika. I le atu Solomona, ua mai ane una whaamautura tu whaatasi o le kāpeneta le atu Solomona, I lalo le taitainga le pānemia fo Matthew Whale, e rima sulfitu tausanga o le soifua le ri pānemia, mai le pāti te mkarasi, ma ua mai a whaatauto fo I lana whainga mālo. Pai roe le pānemia ua fiu, a ua sauni fo I lana kāpeneta, ma ona sui, e to o 2.5 ngāru rue, mai eino rātou roto tere e fia wha tautua I le atunu. Na ia ta ufo e mana o le whainga mālo o na atunu, ia au auna mo tangata ma ona mana o ngā whaaloto I whale. Le aspirated at waina whaataunu wai le whainga pālota na manu mālo ai Whale, mai isi sui e to o lua na o lātou tau wā. Tara muri fiti, o se suenga whai whaatasi a leo mai atanu ese, o ta wai leo fiti e to a spultasi, wa a fie le mata upo whara au whasaina ma le whaavea ina, ma o tu ina atu nei le mata upo I lo ia. O se whola sanga mai leo fiti o ta wai, o le suenga sa whaia e ono masina na whaatino ai, o lo whaataria nei se whautuanga mai le whaatonu o le DPP, the Public Prosecution Department, e iei se post I runga le social media I le tausanga taruai, na manino nei ni ata o ni whesota inga I text I le vāo leo ma se sui o se kengi whaasol tū la whono I au kirani. O ia ata ua mawai ma whetu na inga na whaia I le vāo leo fiti, o lo oa a fia, ia manisi e whaatatau I peimeni, o whaamaunia na ngā rue whaatasi le ofisa o leo fiti, ma le ofisa o leo a New Zealand I le neiso e suenga. Awa ta ua le Radio New Zealand nana ripoti e le imawane se tali me le ofisa o Amerika I Wellingtone le ua ofia ima se ofisa o le FBI I le nei mata upo. Tara nara Radio Samoa le amatanga o le nei vai aso soifua. Le nā wei whafonga I so to tonga nao tātou tala I vai whanua o le Pasifika, ma le lalolangi peo na wina maile le ofisa o le wā ai tau a wina maile le whantua I Miriama la la tōpo mare, wā la vai e le longa pui I lo tōpa ia ma lo tō malu. I le amatanga o le rei fo I vayaso whaatalo whantua I loa, e mātua e le ngantai leo le whanau a onga leo tua onga o le rei a sungafua ma lo tamaiti o a mai o tau, mai lea onga ia o afu ia me sa fai o le fale au sa e kamare leima e kinge le leima e uskai ia le le vai fa leilo fosi pau fa mau le le tono le tau ta vale le nei vai ngole a ulia o anga ia tu ia ngolo fa muri mai o le vangane le tanto talo le tau mo le sobla so anta mo au ki lani ma Samoa pe ora una mai le ofisa o le va ai tau. O le so iau ki lani whamai e langi le leise I vangana aina I wanga e ono tōru mai I le whiawhiana nei I le tū I mātū lea o le pitunu o Warkworth. So viliangi mai le so mai le tū I Saute Sasai.
O le mawhanawhana o le reia songa fuas fulma le valu tikeri, o le valu lui le poana nei e valu tikeri e ngoto le la i le lusu tasi birute te ai le lima i le fiafiana nei. O le venga mola soan tai au e o soane le la i le sfulufa mirute e te ai le fitu i le tai au whamai e langi le lei se i vangana aina i wanga e ono to uluane i le tu i mantu o Warkworth. O le a whapele o na malulangi mai o Savili i le a Aoauli a tau mai le tu i saute i sasai. Talo whantu i loa le i le nigainga o le fiafi Samoa i le tātu o turu o lo mafutumai i lunga o le tātu wala leona o le tasi ono tesi ma le tasi whamo malo le ganue malo le whai o le whaiva. O le venga le tātu talo o le tau leanga i atu i le poana ni mele so a tau mo Samoa au na maile le ofisa o le va ai tau. O winga o le tau se vaenga o te inga o Savili mati munga o lo to pe lunga o Samoa mai au mai au mati munga ia a fiaila turu i nisi taimi. O lo o iei fautuanga mo timu ka mabafa o lo o wha malo si pea mo laufanua uma o Samoa. O le venga mo le sofa mai a o ma timu ta apisolo ai e ma mafa i nisi taimi wha pea wila ma whain tili Savili e ono wha a tau ta u nisi taimi. O le venga mo le so a tau le a tolu wa vasolo ai ia nai timu. O le tulangana e piona iai. Ia winga o le tau i le so a toi foi e malaya so a tau le ngata mo i tantou i au kilani ai wha pe foi e alo tantou wha sirubanga i Samoa. Na alofa Samoa wa ule nei o kasu ti alu a wale suia le ngila wa ule kio a eva mai i le se furu lima i vakolu a mo Radio Samoa Vevela a Se fulu miru te watea nei le intulai tolu vai ane fuspa o le whanawa onga i le tauanga i antu i ainga i le rea Aoauli le tu ai o a onga e ai mafuto mai pēla tātu wala leo whaptai o rautoi o la lauli tio tono le tāwale e mata tonu foi o le whani e ma lauli ki o fulele haru i maarik wherua i mao hehe. Tautua ia oe isi o nuku a ole manulelea se ia fe mai se i pupuni le mala uali ia i mai ua goto le vetua wale le mama motu si alo upale ua mota ia o Silo uloto a popole pei amole mana tua mai ita la upele fa amole mole tautua ia oe isi onu lo ufia fia e petua i fea o pusata fai po o fea ua fai ai ae popole lo uloto ne isatia lo loto ililo le alofa a e fotua i se vai ona awe mai ia saupu se me alelei pe fa asele mutu saufuna loa nei mamulu tautua
ole manulelea se ia fe mai se I pupunile mala uali ya I mai ua goto le fetua walele mama motu si alo upale ua mota yao tautua ia oe isi onu a ole manulelea se ia fe mai se I pupunile mala uali ia I mai ua goto le fetua walele mama motu si alo upale ua mota yao Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafesilta ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, gnufoa, lau, stage maisi. Veri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. I feel maua so sad, omega ka, lianga loi moa, omega ka, tagale tau mo fie, omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, pole telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. Pui lo ainga I le tau malulu, au e te whaatali, whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a whai wono lima o tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo I singa se tau manawa. E mawhai o na whai a fualo tui ar fulu. Tanga iane I le upenga te whailangi. Book myvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono wha valu. O valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Tasi lima iwa tu, amo. Lewa se hatia fulfitu milu te mutende ling tulai tolu fi filanga o lewa fata si melesunga ya Victor o le tutumala undanga le ale Tire World and Auto Limited yona la la lua I o Tara ia po a fuini tatou fama ma venga o le riva ia solon tolu o le masina o me talva Victor ma longa lue ia se toma ia la tunga Fofogamua se ko to mitula de uli e to ina malu se tatou no pa se Samoa lo tatou ina no tamalawa o ta we ma kita ia ma do la fa se ia to na e puro la nei uli ia Fofogamua se se fitira wala alu por la eu ma liele alo la ve to ta ja tanto te tau fai fa malo la vali Victor tu no want to lo si fonga kwa malo sia pi foninga mai wa fa kelinga ko lo si disi ko ngia swa ia ngia kai au mangire o o e ku yo ai ia ngari atu ku maka e lo ngo fiarga ka voi le la ko ale mo e kala ngo me ma no silang kala ngo arga ka voi la le nga le wa kwa maka ye kala ngo mai fo ire a ko ma no silti ko ke le pe kum kumurgi ka ya umle uli ri Victor ia ngi me o mai
mai kali kali amari mari risa ia matang ia le uli mana ia ai ke le uli ko alele yele mo wai ko er wa ko vinga ngi ko mo fer ka bat Oike koe mo fer ka fer mo lu furu mo lo nga se de vita ya ma lo nga lu ma lo fer faiva au mai an jan to fa ma venga ya mo le riva en solo tolu o jan to li al masino me ma lo nga lu ya fa tai ko mo no ya masa te de mato ko tini ya mo to e uno tenere se sia nei ta auto ta vale mato pamu oli asasi de o tolu ta la suiva ma ko ti sore tolu ta la su tini pa ngai no Apple ta tek ya ko Apple card Cantona Sato Padolo, Malfa Ue, ono Sene Utoro Savare, Mato Pamu, Mato Fonkesi, Pento, Visio, Riva Sara, Sene, a fare Sonulo Fonkesi, so Likia, Idea, Yefa Maduat, the fight to Visio, a Leila Shop, so Fonkesi Fola, Mana Fatumu Mayama. So, yeah, when I galo Safamata, no matter no matter, a Manoto Sa, yeah, I want to galo the Safa to Sonato, he put someone tell me. Wa la te si foi danza tanga va ai lava e ato te tasi e sua man malo de ato o che lesa che lesa ora come lei tato vata solo vale de mato pampu chini su mano malo te foni nei la volta to pamu ya ngata ko le mato farisunia o le tasi de mato sta maki go a falero ta vale pate falero o le service transmitter service metal repair metano fale ya mato ya va per via de o te poli tata no me nei Samoa nana tinga venga ma to me se fani le fina ma se sa vale poli li un pa snoko o pa pi dia ma to nga to pole lo istima ta se ka kena kana ta le no sa vale ka to se sen pa pi dia ma to re ngai ka se sa ya pa se poli go ka te o ma kiri se no pa o sa vale ya ngata ko ma to ta pa sa wa ta vale po ta vale po ina ma se lo sa ti apu po winter relax SUV to ta vale hybrid amanga hybrid se pero sing ava pepito tanga isumai ke satu apa ta vale tar la no mo te sumai vai so sa ina ma ta vale po ta vale kwai ya mo mala ya ma so ya ava pe to sia palai dunga ma to pen sia ana tua sumai no mo le sene sama singere pen statement para que sa ya ma to ava pe ko ke mo ka vale lewa e te wina ya fainga ma to mai mo ma to sa vale uma teua ma fa pia se merco o le listi o pa loko i ka to sa vale fa sa wa fa pe ki tu danga ma to ere unga ya ke na o ke na o pi ya sa o la o vai to ki vin ina ma to fa pi la sa vale ne fa ta wina ya sumbai ya pe sa ma to no o i ki fa o lolo o ma to sani o ma to fa pa sa ki tu suru pe no ta fa o ko tuai que mais moto está vale na varo moia matou pega o medo está vale se que fa que pausa se que vi moia matou para lua sutala e lasse dunga matou kaina então e supa faru está vale rida matou e line apa la vai la vanna apa Peter Motino le para está vale ai sumai já que dunga vai ai ko kasi o la so ta to vai ta que nunca vai ta maru ya o ma le po lo está vale hasta foi le o papo makta ga mo ta ko wi la po so kasi to dua to lima to tikto ai dunga next ya programa tikto next o le next akili sa de pena mo mai mato o se pole mo to se to ngai mo to ta ma sali ka se sumai mato pa ya vile man mato no mera o iba du kasi to o ya pe pasile ko le tangata ko nai ko tamo pa penga le ngai mato so sonica pe to sumai ya Fofogamua sai bolo no ni turale uri to mania pa iba to Poia mai mavia Samoa fa tai. Ma lo fa timer we vol dinge via viola sunga ya Victor wa vela vo ia ma fonga tamu moni da la tau tu mala udanga ale tai world and auto limited yona la lua i dai lungo East Tamaki Road e malungo Bates Road e limba fa ia MCA e ale la tu pumping signal fale intinia ya male ta tu fale dai su ye pa wala ta vale i lunga i dai Bates Road. Ol temi lewa lusful male tolu mi du tu te nailing tu la e tolu ya la ta tu wanga ye tu moli dai yala mo fa na fo ia inga o lo o fa muli mai. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
Pipa, 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 pipa.
Ori si dao tātou whaafianga sui whewhiloi taitolo mo i au ngā luenga tūtuma whaiva lo Filima. O leni fo i Aoauli o la songa fua e la kantai lea moli aina i ala mo whanau le tu wai o aonga i a ingolo wha muli mai ma lo fuile au solo i le pa i malu ave ta vale le ni vai ngole Aoauli. O lewa tauru maili sine o tātou au e lua lewa sauri atu mo le talong mo mua. O le ta amilusanga o le State of Origin lua a whelus fun maleono e pe o whaiale i tausanga te tasi tolu talonga e whaiale i le vaha o New South Wales e male au malosi mal Brisbane Queenie Selani e pe o na ta pena atu fo ia pulenga o au e lua e ma o lewa mai o na whailo mai a lisine o au e lua i le so. O le aula nei le Westpac New South Wales Blues pe o le sauni atu lea mo le talong mo mua lea so lulua so lus fulmarifitu o le masina o me lona winga o le vai so fo i lona so lulu le sauni e jele talong mo mua e o ina to tele ia tangata la vivea po tamata ano la vivea ia ai le fa pe o le atu uai le ale tam sanga e fa wa wina pe le tam sanga o le numero tasio le lio James Tedesco o le numero lua le lio Brian Toll, numero tolu le lio Stephen Crichton, o le sungaya tuk Cotoni Stags o le Brisbane Broncos le ua fili mai i le numero 5. Numero 5 tolu tau Kola o le Manly Sea Eagles. O le li o Mitchell Moses fa befoi le li kapteni Nathan Cleary i le numero 7. Numero valu le li o Adam Fonua Blake o le Jamie Momoa le o fili ai. Ea le dei fo i li le aulea New South Wales Blues. O le numero 8 le li Reece Robson. Numero sefulu Mitchell Barnett o le Warriors. Sefulu ma le tasi o Hudson Young o le Canberra Raiders. Sefulu ma le lua Haumole Olo Kawatu o le Sea Eagles. O le numeros fulmal tolo kapteni fo i leo le lio Isaiah Yo. Fulmal fa le lio Cameron Murray se fulu lima Victor Ratley. Stasi roi nei sui fo. I te tono le awa le New South Wales Blues i le nito sanga. Fulmal le ono le lio Jacob Seifiti fulu fitu i Blake Brayley. O le Sharks se fulmal le vanu le lio Ethan Strange o le Raiders. Sfulmaleiva le lio Casey McLean, stasi leo alo New Zealand, ma le numera lua se fulu le lio Dylan Lucas, ma le tualai le to luale sfuluiva ma le lusful. Well, e le iai tonu o le tamu sanga, e fa peleo na fa leo i la ua. E o le sfulu tasi tau sfulmalvat. Se i vanga ua fia e ka makalawe vea o le talo. Ia no Tom Failon activate le 18th man. O le tau aula le dali New South Wales Blues. I le talong mo mua le sauni en tuai le dave is fau le aso lua se fulu ma le fitu o le masina o me. O le aule nei le Brisbane le Queensland e pe ona filiale le li faya onga ia Billy Slater. O le numero tasileli o Kalen Ponga, Lua Sawan Kobo, Tolu Robert Toia, Fa Hamiso Tabua i Fido, Lima o le li o Jojo Fifita, Ono le kapteni foi leo le li o Cameron Munster, Fitu i le li a Sam Walker, o le numero valu le li o Thomas Flickler, numero iva le li o Harry Grant, se fulu le li o Tino Fasua Male Aui, se fulu male tasi o le li o Ruben Cotter, stasi leo poutu o le aua le Maroons i le nei fo i tausanga. Kurt Capewell, toi fo i maile toi ina le te ano le temine i le aua le Warriors. Max Blath, le si lea sui fo o i nei tono le aua le Maroons. O le sui mua mai New Zealand leo le anta ala. I le tamu sanga ni o State of Origin o le li o Britain Nicora. Le ta alo mai le awa le Cronulla Sharks. Le si toi ina le li o Lindsay Collins mai le Sydney Roosters. Fa before le li kapteni o le Broncos le li o Patrick Carrigan. Trent Loiro. Before Ezra Mam leo toi fo i mai. Gamalo Shibasaki. Le li fo lea o Kuli Kefu Fine Fuyaki.
o le Dolphins o le numera lua se fu longo winga la o Shibasaki ma fine fuia ia o la ua ia o le la faile o la pelawe i le aso lulu o le vea so asa ia makalo kalo ia vave o ngala vea se si o la wari ia i tonui ia o na mawai leo la vano i le ngā koe ngā mea ia o tātou auna se furu aso leo tu inantu e whaia onga mapulenga o au elua ia po le halu tu inga ta alo lela ta aloai ia mai fōlinga mai e leo anto toa umale mano losi o au elua e pei o na fua iai i le nei fo i tālong mo mua le vens fo ia ai le wha pepe o lo wha antu stimi o so i le tā fia i le ta amnasanga o le state of origin e wha wau lava i le ta amnasanga tusa lava pe ai sea o leo toi sfulu ono merute o na tā leo ling tu la e wha Lo nu ue Samoa e wai la le le basa la le oe inu o le basa Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Some time ago, people around the world were in shock and grief over the sudden death of the king of pop, Michael Jackson. Yet even though Michael was loved by hundreds of millions of people, his lawyer said, Michael Jackson was the loneliest person I've ever known. Even Michael's increasingly unusual behavior showed how desperately he was searching and starving for real love and close relationships. The famous movie star Marilyn Monroe, shortly before her tragic death by a drug overdose at the young age of 36, said this,
I belong to the world because I never really belonged to anyone. A song says 1 is the loneliest number, and it's so true because we humans were not made to live life alone, but to be connected with other people through close, caring relationships. If I'm the only one in my life, I will suffer or even break down emotionally, physically, or mentally. That's why isolation is insane for us humans. Being cut off from other people is like a tree branch cut off from its trunk and roots, so the branch just rots and dies, since its source of life is gone. Everybody needs somebody. We need love and other people, like we need air to breathe. In Spain, a woman was discovered dead in her home. She had actually died 6 years earlier, but amazingly, her body had not decomposed because of the salty seaside air in that area. No one had reported her missing because she had broken off her relationships with everyone, including her children, whom she'd not spoken to for years. If you knew you were going to die in just a few weeks, you would grab tight to the people you love. And if you were alone, you'd look fast for someone to love, so you wouldn't die alone. A song entitled Desperado puts it this way: your prison is walking through this world all alone. Your pain and your hunger, they're driving you home. Why don't you come to your senses? You better let somebody love you before it's too late. So won't you open your heart and ask the one who gave you life and who is love itself to come into your life and fill that emptiness only He can fill. Jesus promises He will never leave you alone or lonely. Just think a minute.
Fofogamua lina le vipese le pis champo I Samoa to longan tuai e le tanto polgalamina le think a minute mo e ma o le ia Aoauli o le asonga fu o la mo se siona fa poponga e le taimi masani I le aso a tai au. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. Ele tu oldo foi le divang o le so fa talvanti a rona sila malalanto o finga luenga. Passi Nicolao Tulipantea before you for Jafus. Le bavuto mai le divang o le tanto tu avati telemo le tanto bavutanga mai le tulai lua si o le mai le divang o le fiafi o le singada e wale tu tamali ile tanto bavutanga e poto ale tu tai ile timi sa siela na va ai te tu le tualo tu soifua e ma somato wala tai un tanto tu filo ai e lunga o pe amunga le te pena mai sa le fionga ya le tu savia ma le porgalame nganga I fo faiva pe mai a tala mai le Pacifica ma le lano langi ma tua au fala au soifua Tolo tolo imatau tu male peninsula mai bolino le tai tu pito ia pia si o utau langa manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele Ele mafai nanga ona ngalo le tafe mali o vai singano ono ai tine matama yunga lona awala lao papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata